Сери кыттылага Николаев Тимофей Иннокентьевичка. Ага бар. Мин агам ол суастаак, уаттаак сери икки сылыгар. Ологун ырыңалыр сүрбебес састагар. Уттаммакка, чагыйбакка, сарбактабакка, өлөрүн сүтерин да керейбекке, ажыркалы саба түспүт. Аллара дойдо баахыларгар теңнек, канымсак фашисттар суахабыттарыгар. Улу, тере дойдубутун көмүскү, алаха жетиттен араксан, эдер саахын ологун, өлүү толоонугар сиеттибели, сериге саа-саадак тутан, Брянскай фронттан сагалаан 5 сыл устата, көнүхүн түүнүн билинмет амада аспытынын, өлүү иеденигер ие кутумере, тыынна кордубута диен, сери аспытын кенне, сехергир эте дехеллере, төлбетин жугасчона. Мин эйгин агабын, кимтен да самныбат, олон кобука тыргар, нюргун баатурга эн аккын, кен тутта теңнибин. Аккын аттатар ытчаттарын, көлүене утумун салкыллар, ал лук махың силигилен, себирдектере кагдырыйбакка, тономмокко өрө силигилен үнеллер. Саңа күнү уруйду, айы сарылынан арчылан, алгыстаак солунан ыракка диеритин айкаллан, кенчер ытчаттаргын уруйдан, үһеттен айыларын арчылылар, карыстыллар. Өссө да туол батак ырагын, кен тутта сиеннериң, келер кос сиеннериң, утуму күеретчи салгыллар.